پشتی گرتنا هجمارک ji mamosteyan li bajarê Dirbêsiyê. Mamosteyek li Amûdê jî ji alî asayîşa rêveberiya xwe serve hat girtin. Meserdana malbata wî li Amûdê kir. Lê tu daxuyanî nedan. Mijara perwerdeyê li Rojavayê Kurdistanê pirsgirêkek bêçare û berdewam e. Welatiyên bajêr dibêjin pêwîst e rêveberiya xwe ser birêka danûstandinan bi hikûmeta Sûriyê re bigihêje encamekê ku rejîm danpêdanê bi xwendina rêveberiyê bike. û hindin jî dibînin divê rêveberî rê bide xwendekarên Bakalorya ta ezmûnên xwe bidawî bikin. درباري قرتنا ماموستا منهاجي دولتي الدين امنه بيرانه جبرد بي ريفبري كار بكي دانو سندني بريجيم ير بكي جبو شرعيتك جداري بينو بلكي جداري دركفن بين قبول كرن اب خورتانا يعني مراحلي قلكي بيشكتي صفي اعضاء وبكالور يعني دبي هر زانينغا وزانينغا هي روج افاجي بي معترفه جبر بيك عالم جباري بري خدنا دولتي يعني حرام طلابي مجانا حتى بكالوريا وانا كوان بمنعين طلابه ودوراج وان رفكن يعني قالك بهرن اف طلابي بكالوريا جبوا فحشيخ وبقدمين مستقبلي وان دمرولو يعني حتى بكالوريا حتى انا ك دستەیا پەروەردەیە هەرێما جزیرê dibêje ku wan ji sala 2017 ve biryara qedexeya navendên perwerdeyê yên taybet derxistiye. Çi xwendina rêveberiyê be yan jî ya rejîmê be. û didezanîn jî ku wan mamoste agahdar kirine ku perwerdeya taybet biseknînin lê mamoste guh li wan nakin û deste bi fermî li dadgehê gilî li wan kiriye. چی کسی کو دبستان آن جی مالا خواه بکی جهه پرورده اف دبی تجاوز قانون پرورده را لو ما او کس تینا آلی محکمه ده تینا محاسبه کرن طبعا هلبت دما کو اموی شکوی دراکن محکمه نیابه او لگوری بریار خواه دی آلی قانونی ده و کسا محاسبه کن آلی هشیاری ده آلی گرتنی ده ایدی دره و ریبازین کو محکمه آن جی نیابه پیدرابه او ایدی سردسکن Hîn jî li Qamişlo bi dehan navendên taybet hene û perwerdeya xwe dikin. Deste dibêje giliyê wan jî hatiye kirin. Lê xelk dibêjin ku ew berê xwe didin dibistanên hikûmetê ji ber godanpêdan bi wan heye. Her wiha bi berdewamî daxwaz dikin ku rêbaza UNICEF wekî Reqa û Minbic dakeve dibistanên rêveberiyê ji ber godanpêdaneke navdewletî pê heye.